Lishonile Mbugeli emgela tindzaba lesikwethulo latona bukhoma emkhulukhaya we-SABC e-Auckland Park la ku-SABC 1 nakule high nati letihambe mbili. Must still be deeply concerned about the decline in employment because it is about people's lives and their livelihoods. Mengameli Cyril Ramaphosa wethule inkulumo yakhe eliphakelo timali leminyaka wa 2026-2027. Kwanongama police were informed of Ian Newton and rest of a body of an 18-year-old male that has been discovered with stab wounds on the scene. Emaphoyisa athi leli jaha lelihlangabetene nekufa eMossel Bay lesekuthume ukuthi libulewe ngenxa yekwecwasa ngekwabangaphandle kwakuleli livelelwe ngiloku ngesikhathi lititapele esitolo tsite. These are not schoolboys. They just have to go out there and also raise their hands to say, South Africans at home, we are representing you. Sekusele malanga la imfica ukuthi bafana ithola netulune leMexico emidlalweni wekuqala wenzebe yemhlaba yalonyaka. Mengameli Cyril Ramaphosa wethule inkulumo yakhe eliphakelo timali leminyaka wa 2026-2027 lapho atsinze khona tinhlangothi letehlukene letifake ekhatsi lutsaba lemisebenzi lwemaphoyisa kuhlonyiswa kwalabasikati kutemnotho kubala kulokumbalwa. Sodakala kwemisebenzi lumela kunoma ngabe ngibani. Imininingwane yakamuva yona iyakhatsata. We must still be deeply concerned about the decline in employment because it is about people's lives and their livelihoods. These difficulties underline the urgency of the work that we are doing. We must move faster and with greater focus to implement our priority actions. Soswepho ANC mtumsati ndulu uthi uhulumende ete akhona kilwa yedwa lendzaba yemisebenzi. Government cannot do the work that is expected alone, but it requires the participation of the private sector. Mengameli Ramaphosa uthi lolu ndzaba lolubuka kakhulu ngilolo lwemaphoyisa. A critical area of focus is the South African Police Service. We look forward to receiving the final report of the Commission of Inquiry into Criminality, Political Interference and Corruption in the Criminal Justice System. If we are serious about restoring faith in public institutions, then we must confront an uncomfortable truth. Our criminal justice system is failing at almost every level. Ramaphosa uvete bumqoka behlonyiswa kwabantu abasikati kutemnotho kwendela ukuthi badlale inzima emnothweni wakuleli. Another important area is the economic empowerment of women through capacity building, improved access to public procurement, and greater involvement in the value chains of key industries in our economy. MKP ithi ete yalisikelela liphayoti imali kwaba ludzaba lwetemnotho lelikhulumise kakhulu. We can never pass this budget with such lofty ideals. Number one, it grow the economy. You can't grow the economy, Mr. President. You don't have that power under a neoliberal economy. Bengekekelwa sala lidzaba lakungena kulelo kwabantu bangaphandle lapho khona mengameli athi uhulumende usethi kwalo uyalusebenta. We are cracking down on violations of immigration laws. We are increasing our inspections of workplaces and prosecuting employers who violate our labor laws. Lena inkulumo sivele siyibuka ngamehlo labovu ngelithemba lokuthi itawuletha tinguquko etintweni taso. Sive sesibuke ukuthi ingabe tinhlelo netethembiso letimenyetelwe kutawusitshindela itikwato yini. Khalsenda loliphoyisa lelingumkanjubovu kutemthetho udwebe sithombe ngebungoti lobukhona ekufuneni labo labasebenta ngetitsakamivwa ikakhulukade elwandle nasetikhumulweni temikhumbi. Ethula bufakazi ikomishana amadlanga senda uchaza umsebenzi wasesikhumulweni semikhumbi njengalolo matima futhi nobungoti lobukhulu maphoyisa labukena nabo. Uthi imigomo leqinilete kuvikeleka sidingo sekuniketwa emagunya ekwendeni umsebenzi thite nengoti yekusebenzisana kwamaphoyisa nabantu abangaphandle kungaba nemthelo omubi eliphenyweni olufihlakele. Just to give you an example, I have to board a vessel. The captain must give me permission to board the vessel. The whole crew knows that I'm coming on board the vessel. So
You're broadcasting, same as having the TV here. You're broadcasting your whole operation before it even starts. So the likelihood of it happening and being successful is small. sendaweni lenisolode ukuthi kukhona kutsinzeka ngcono kukhona emkhathini kwelikhulu esetulu kuma Hawks nenyamangala kolomphalo lomkhulu eTsakamiva. Suspects who stole the drugs are known. Are known. They are known. Known by who? I was informed by Colonel Jacob personally who they are, but the links to the management are known. Umsebenzi lekomishana uyachubeka. Kwabulawa abamfula abane kwalimana lababili enyanga eKapa kanti kusolwa ukuthi kumayelana nematekisi lokhulumele emaphoyisa Andre Trout uthi lesigameko sendeke lamuhle kusene Moonwood Drive nase Sheffield Road labo ke labalimele baphuthunyiselwe esibhedlela. Lesiteshi sematekisi lesincane sibukene nendzawo yebantfwana yekudlala kanti ibuye futhi igegeletelwe yimiti endzaweni lesiphambano semimango leyehlukene. Munye walabashonile ungumnikati wetekisi. Takhamuti talile kuvela kumabonakudze ngesikhathi tikhulunyiswa tinzatheli kepha tivete kutsi lolu hlobo loludlame kuyo lendzawo lucale ngeminyaka lophelile. Tikhale ngekushaceka nekwetfuka njengoba timbonile lolodujuliwe ngesikhathi afela endzaweni yesehlakalo. Okusemandleni masikuthethe asinqweneli kwishishini lezithuthi zikawonke wonke itaxi kubekho umlo ochaphazela nabani na kuwo kuba abona abantu abangamaxhoba ngaba bathi babhujile abantu abadutyulweyo. Ilishwa ke lelithi omnye wabantu badutyulwe esibhedlele akananto kwenzani ishishini leziteksi ebezihambele imoto yakhe. Qha ke xa kukho ungquzulwano kukho udubolwano wena mntu uhamba ngendlela uyachaphazeleke la olasapho la muntu nalo senhlungwini sinqwenela ukuthi kwishishini leteksi make sihlale phansi sijonge ukuthi singenza njani uqinisekisa ukuthi lena imeko ayenzeki. ISantaco ithi itibophelele ekubekeni empili kuthula kutinda nekuta netisombululo kuletimbi letisemateksini. Ithi itawusebenzisana nalabadlala inzima kugwema ludlame emateksini nekubuyisa lithemba emimangweni. Kusede ke loboshiwe ngalesigameko kanti ke kunxuswa labanelwadi ukuthi bavele. Kuletinye ke nasibuye eTitolo. Imindeni emadvodza lamathathu lathunjwa gcina bulewe ifuna emaphoyisa abophe bonke labasolwako. Wemgelekile mbukele esigabeni sesibili setindzaba uma ucetha kungena ukhethe kahle tisekhona hlala nathi tiyatholakala ke tinkhundleni tekuchumana ngekuthi SABC tindzaba ku Facebook, X, TikTok na ku SABC Plus. Imindeni emadvodza lamathathu lathunjwa gcina bulewe ifuna emaphoyisa abophe bonke labasolwako. Van Rooytz lekusolwa ukuthi wathumba Khasimu Mkhomazi nendvodzana yakhe Gift namachawethila waboshwa embombela eMpumalanga ngenyanga yaMabasa. Tidvumbu tabo tatholakala tishe tangconca eHazyview. Uvele kancane enkantolo yamanje eNaspoti umbekwacala loneminyaka lengama-28. Imindeni yalabalisa labathathu leyatendela luhlolo lwelifuto ngasese kute uqinisekisa ukuthi dihlobo tayo beyibafihla kulempela sondvo leyencile. Tsatsi wehlulekile kukhokhela ummeli. Lelicala lacutshelwa kumhlati 17 kuKholwane kute uqhubeka neluphenyo. Kanti yena ugcinwe eStoksini. Solo sibona umuntu loyi-1 lapha ecourt. Asathi ukuthi kwendekani ngalabanye bantu. Si convinced ukuthi lo muntu lo simbona la beyangasiyedwa unebani bebamsida ku-hijack labantu abasala. So manje sifuna kubona laba labanye bavela nabo umthetho udlala inzima yabo. Sifuna kucela futhi sicele kubo bonke labasibonako ukuthi ihlobo nalabo labakhona lapha kweneke lesigameko khona. Uma ngabe ukhona lone information noma ngabe ukhona lonesandla kulento leyendekile sicela vele phambili. Ngaphambi kwekwengeta emacala emaphoyisa atawulinza ukuthi kuphume imiphumela yawo kanti imindeni ivumele.
Luphenyo lwe-SIU ehhovisini landvunankulu wase-Free State luvete ukuthi timali temfundzate atende umsebenzi wato. Lolu sito belihlose ngalo kusita abafunzi labadla imbuya ngeluthi bahlonyise ngemakhono langakatayeleki kulesifundza. Kepha umbiko wa 2017-2018 uthole ukuthi kwengedwa isikhathi semakontileka kungakafanele kwabhatalwa nebantfu labangakafanele kuthola imali. Lolu phiko loluphenya emacala labucayi luthi labasikhombisa balabafunzi labatfola umfundzate ehhovisini lendvunankulu eFree State neminyaka timali wanga 2017-2018 bebangesibo bakuleli. Luphindze lwaveta kuti le mali lengo 8.3 million yemifundzate beyiniketwe lelo hhovisi ngaphandle kwekulandzela imigomo lefanele. Lolu bambela lenhloko ye-SIU Leonard Lekgetho uthi labasithupha babo baniketwa ngobe vele baphuma embili etfundweni tabo. Kepha nobe kunjalo lemifundzate beyivele iyebantfwana labayimisinsi yekutimilela kuleli. In terms of irregular bursary approval, the SIU investigate reveal that official approved bursary negligently failed to comply with the eligibility criteria and irregularly extended the bursary contract. Uphinze wathi letinye titjudeni amange tende kahle tifundweni tato kepha tachubeka nekuchaswa. Certain students failed some of their modules during the studies, but the bursary contracts were never terminated by the Office of the Premier and continue from a 3-year contract to a 7-year contract. Ikhosana Free State ikubite logo njengekunyatshelwa kwesifundi sebantfwana labatalwa tisebendi kuleli lokwendiwa tisebendi tahulumende letikhohlakele. Umbiko we-SIU uvete imininingwane yekwehluleka khola lolihlelo lemfundzate. Kuletinye tinhlangotsi tihlobo tetisebendi tahulumende lebetitfola lemifundzate ngaphandle kulandzela imigomo lengiyo. We demand that the officials implicated must be arrested and prosecuted, and that every cent stolen by these corrupt officials, their relatives and dishonest company directors must be recovered through asset forfeiture and given back to the students who actually deserve it. Kusenjalo, hulumende wesifundza sase-Free State uthi lakubeka embili kuthi kusetjentiswe kahle timali tesive ngendlela lefanele lapho beticonze khona. Inkantolo yaseKenya imise tinhlelo temelika tekuvula sikhungo lesitawuhlala labo lababanjwe isifo se-Ebola bengetelwe emaviki lamatsatfu. Le nkantolo iphocelele umbuso walelave ukuthi utsalulo lesivumelwano sawo neWashington. Sekushone babili bantfu embhikishweni lobangesiphakamiso sekwakhiwa koluhlaka lwe-Ebola engabeni ngikhambo yembutho wemasoja eKenya. Kusengacace ukuthi babulewe yini. Le ndlu kuthiwa ihlala belemelika lebake babukane ligciwane le-Ebola eDRC nase-Uganda. Mengameli walelave William Ruto uthi lendzawo ingcenye tinhlelo tekuphuma nekungena eKenya kanti tawusita baseKenya nebekufika. Belisengakayiloboli ke lemelika lendzaba. Bashayeli bematekisi eKimberley bathi lokwenyuka kwemafutha etimoto kuyawulimata lomkhakha. Labanye bathi kubita ukuthi bethe etimoto tabo kanye ngelanga linye. Ngakho ke lokunyusa kwemafutha etimoto kusasa kutawubhoboza likhikhi. Since the petrol is up, I have to fill up twice because of I'm going to the schools now. I'm going to drive school children, and then I'm going to come back 4 o'clock. And I'm going to drive again, so it is a problem compared to before. Before I was only filling up once. It affects us too much, like we can't even really work because of petrol prices are like too much high. During the day, we can't even like drive 3 or 4 loads. We have to pour petrol every now and then because of too much prices. I think every little bit makes a difference, and if it should come down in the months to come, we would then feel the difference. But for now, I suppose it won't make much of a difference, but every little bit helps. Kanzi nazivakashele timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi linyukile nalicathaniswa nelidola lasemelika.
Sikubutile ke mbukeli ukuthi uthini umbono wakho ngekhamba ngemva kwesikhathi lebekufanele bafana ihambe ngaso kuyenzebeni yemhlaba. Umbono wakho uyalandzela. Mina ngibona ungathi lo ahlelelako amakhambo wabafana nabaya phesheya ngibona ungathi umsebenzi wakhe kukhona la ayenza khona ama mistake amaningi. Bafana emva kwesikhathi nokuthi labanye baceceshi bangakhona ukuthi bahambe baye eMexico. Ubonisa kahle ukuthi buholi lobu khona kusafa abuyahluleka kungcono obushiye phansi kuvule labanye bantu. Into yandothuze ukubana iske yangathi uhambo olubele ungaziwa apha eMzantsi ngabhideka. Kodwa ke xa bekwazile ulungisela nabambe kakuhle bafana benze ngcono apha bayakhona. Mhlawumbe isafa ingasichazela kangcono kwenzakaleni kahle ngoba iningi lethu lisale didekile. Mina ngithi maphutha manyende ikakhulu kubaphathi besafa. Kunebantu lokumele ukuthi bakhishelwe ngaphandle baphume ikakhulu ecenjini khonekala ukuthi kulungiseke kahle ngalokufanele. Isafa neboard management yibe kumele ba-apply ama visa bebazothi bafana kumele ihambe iyohlala eMexico so ukuthi why banga-apply ngama visa hayi nathi yastaka lena. Ukudedengu kube kukhulu kakhulu lapha kwisafa kuyofanele kube khona amadoda azoninga incwadi zokumisa emsebenzini. Lona ngumbono wembukeli iSABC eTheFirst wakuphendulela ngawo. Sekusele malanga la imfica ukuthi bafana ethola netulu neleMexico emidlalweni wecala wenzebe yemhlaba yalonyaka. Lobekalisekela lemceceshi webafana ngesikhathi idlala inzebe yemhlaba nga-2002 eKorea neJapan Throti Mloto uthi leli linesikhathi lesanele ukuthi liwulungele umdlalo wangalesihlanu. Liqembu lakuleli yodlala inzebe yemhlaba lonyaka kulandzela ukuhluleka kuhlungela umcizelwane bahlandla amathathu ngekulandzelana ibafana yagcina kuhlungela umcizelwane nga-2002 ngesikhathi ubanjwe kule Korea lekungilapho yashaya khona emagoli kuyo yonke imidlalo nanobe yahluleka kufinyelela esigabeni semkhumula jezi Moloto sikumcwa ukuthi bafana ikhonele kuhlungela lomcizelwano. We are there as South Africa, we have qualified, which is very important, and from that qualification, we'll then look at our group. I mean, the likes of Mexico, we have played against them in the past. I'm sure the method, the way Mexicans approach the World Cup, because it's their natural flair. Moloto sinanobe bafana ihlakabetane etingcinamba nakufanele ihambe leliqembu linebadlali abanesipiliyoni. That disturbance is not dealing with the young boys. These boys on their own with their clubs, they've acquired enough experience and they're looking forward to perform. These are not schoolboys. These are not schoolboys. They just have to go out there and also raise their hands to say, South Africans at home, we are representing you and we'll do our best. Moloto uphinzwa wavakalisa ukuthi ulibumbane kuleli qembu lutawuletha impumelelo. Ibafana ithelekile kule Mexico futhi iphephile kanti yaqhubeka netinhlelo talomquzelwano. Kuna Sindisiwe Mlangeni ke kulethi hamba imbili kulethi iphume embiteni kuligwalagwala FM. Lishonile Sindisiwe. Angithathe ngadodoti imbili lendelwa ngibingelela umbukele ekhaya ngisho ukuthi namuhla ehlelweni sabexoxisana nabo bahlatile bathi kabani ngetindzaba demave emhlaba sibuka nayo indzaba yakuvakashwa kwamengameli wase-7 laseKenya William Ruto njengoba kulenzela ukuthi avakashele live leNingizimu Afrika kusasa sophinde sixoxisane nayo i-ANC eParliament emva kokuthi kube nemibono leyahlukahlukene ngekukhethwa kwamakashule eGhana ukuthi abe ngusihlalo wanalo ikomiti lelitawubuka kukhishwa kwamengameli Cyril Ramaphosa. Angithathe tindzambo ngidibuyisele egoleni. Asibonge Sindisiwe tikuca lapho ke talamuhla mbukela siphindze sihlangane ngalwesine letala leti ke tingensimbi yesikhombisa ngesixhosa ungaphuthelwa simo selitulu nanto zakhe Mathebula ngemva kwetitolo usale kahle.
sikubingelele sikwamukele kunasi isimo selitulu kusihlwa namuhla ngwalelo muhle kanti ke angikusho kugcwala umlomo ukuthi ke likhombisa kubalela ke la cishe ke mawubuka eMpumalanga ilive ngwalelo muhle kanti ke limbonye ngemafika khulukati mawuya ke la kubo Northwest ngwalelo muhle kanti ke ukhona nalomsingo moya lobanzako lobonakela ke ungena ke ekhasi nelive ngwalelo muhle njengoba likhombisa kuba nemvula mawubuka ke la etfunzeni leTheligwini nelive ngwalelo muhle kanti ke naselangeni lakusasa achubeke njalo lawo mathuba emvula simili kakhulukati mawuhlela ke la eNtshonalanga Kapa ngwalelo muhle kanjalo ingcenye yesifundza ke la eEastern Cape ngwalelo muhle ngaye ke la 100% mawubuka ke indzawo letifana ke la neMpumalanga ilive ngwalelo muhle likhombisa ke kumbonya ngemavu kuleto ndzawo leto kanti ke usesekhona nalomsinga wemoya lobanzayo kanti ke isixwayiso lesivela ke la kuba ka South African Weather Service ngwalelo muhle langeni lakusasa likhombisa kuba nemvula ke lematima mawuhlela ke la etfunzeni leTheligwini nelive kakhulukati eNtshonalanga Kapa ngwalelo muhle kanti ke lichwa libonakala ke likhombisa kuba khona kanti ke nemoya lovunguta ke lwandle lomatima ubonakala ke ukhona kuleto ndzawo leto masikubukela ke la emazingeni ngishisa ukuthi emenjani kakhulukati langeni lakusasa masibuka ke sifundza iGauteng indzawo letifana ke la nabo Pretoria lapha ku20 lipholile wehlele ku Johannesburg nga21:18 eFernageni ke phaka ube kubanze kuseni ngaye ke 4 wehlele nakubo Carltonville ngwalelo muhle kanti ke sifundza iLimpopo mabuka ndzawo letifana nabo Thohoyandou lapha ku26 nakubo Giyani likhombisa ke kuphola wehlele ke la ePhalaburo ngwalelo muhle kanti ke lapha ku25 mabuka ke la ndzawo letifana nabo Bakersford ngwalelo muhle kanti ke eMpumalanga ndzawo letifana nabo Carolina lapha ku20 eMelo nakhona likhombisa ke kuphola kubo Secunda kanjalo nase Standerton kepha ke lifuthumele mabuka ke isikhukhuza ngaye ke la 29 ngolalo muhle kanti ke la sifundza iKwaZulu Natal imnambithi lapha ku22 nabo Pietermaritzburg 18 mabuka ke Kokstad likhombisa ke kuphola kuleto ndzawo leto ngolalo muhle sehlela ke la esifundzeni Eastern Cape undzawo letifana ke la nabo Mthatha lipholile wehlele kuboxonqa ngaye 16 kanjalo nasemakhanda lapha kuye ke la 15 kwaNojoli lisimile kuye ke la 30 likhombisa ke kuphola kuleto ndzawo leto kanti ke sifundza iWestern Cape ndzawo letifana nabo Vredendal lapha ku18 mabuka nabo Beaufort West likhombisa ke kuphola nga14 wehlele kubo George nga17 kanjalo nase Cape Town ngalo muhle likhombisa ke la kuphola kuleto ndzawo leto kanti ke iNorthern Cape Springbok lapha ku13 bo Calvin nakhona lapha kuye ke la 15 mabuka ndzawo letifana nabo Uppington lapha ku20 ngalo muhle kanjalo nase Kurumani kanti ke sibuka ke la sifundza iFree State mabuka ke ndzawo letifana nabo Kroonstad lapha ku21 wehlele kubo Welkom bo Bloemfontein bo Free Smith nakhona kuleto ndzawo leto ngalo muhle likhombisa ke la kuphola kanjalo nase Vietnam ngaye ke la 18 kanti ke sibuka ke sifundza iNorthwest mabuka ndzawo letifana nabo Tosca wehlele kubo Vryburg kanjalo nakubo Taung lapha ku22 lokusho ukuthi lipholile kuleto ndzawo leto ngakho bengikuphathele kona ngisho ukuthi busuka abube ngilobuhle malangeni